Hello guys, welcome to my yai. For today's video, mga unta ug kini among gikaon. Garlic, shrimp, and also na ay crab. So tabangi mi ninyo maglantaw ani from starting to end para makakita gyud mo sa kalamion sa garlic, shrimp, and crab. Ang among main chef gidari kay kana akong Kuya Balu, Kuya Marlu. Ako tabang ra ko giwa-hiwa diha, nakasab-an po kay langay daw kay ko. So enjoy mo guys, enjoy mo as in. Ang among gibuhat diri aside from katong garlic, shrimp, and crab kay nagkuan pa mig pipino. Kami kayo na kay naay. Sa taganin itlog na maalat. Kami kayo. Daghan gid kanila no. Enjoy. Daghan mo lang. Adi lang ibutang tanan, ibutang sa ref. Daot mo pod. Ito panitan naman nimo. Dalo ni salad.